Gikundi kia Seafood Kenya ikithuranirite kio mano harari nkulukiega na rimwe beyete amwe na kwatho muthuku ya ntano ciari akiari mukaririete we kundi kia Margaret Kiara no wite kwino batu bwantu bonde kuwatana jira kurwana nontwire bono ntukwina ntere itarekotana andabari. Babone ana abare ganare 13 kuma wandi ya Kirangondu bakina andu mbocha kumeneria ntano cia na bare nyuma yao kwithirwo barutanitwe maurutani makoregana na ntano ciari kwegita aria kiumia akimwe ni gikundi gite kithirikari gikomekana ata Seafood kira gitongoretwe ni Margaret Kiara na ende ana baba bongo ibareganite na ntano ciari mwana uyu nathithero thuruma rira kugito mwiri jwawe ikwethwa na kumuthithia thuruma enene irio batu tugumuitana na mugambo tutenda kirunya ni kena mwana uyu ethirwa ai mwekoro mumero ujuri kabisa imwekoro mumero tani kira kiate tani akikirunya so ankauga atire aciari beto barabare bagwate rutano ibethwa bakimenya ana batu ethwa twenda baba Kirangondu ana 113 ka egana na 13 tukenderea kubathingatira tukenderea kinya gwita aciari bao ni kenda twethurwa twino rumwe ni kenda tugeria kuthiria ntano ciari miru yetu joto miru yetu ni saitawa ere imwe ira cina ntano ciari no stick obuke mwana mware bibi kobuke thoma kenda akamba uitevya maishane yawe nakomba otoritana mantu amainge nonto na life skill ira sikomba ototethia kumeana atia tokomba solve thina ciato ndene maisha yetu sikomba otoritana mantu amainge kuhusu ntano ciari ira ciakilukiro ikaita ciatonelia kithomo ikio kiabata na kikomba otoritana umuhimu bwa kithomo alafu rengi nkosokeria nkatho aciari beto nontunya boto opportunity yetu aeta na bakomba to support fully ending kuromba bara omware ara wendhiare ukareka right ekwenyethwa na walira thirikari ya Kenya yabangite kinya mwanka wa 2022 gwithirwo gutie mwana wa mware agutanwa anthiguru ya Kenya kuringana na Kiara temo ngoba ataka ki statistics ciao ntano ciari tiromba kuthira temerwa ake Kenya yonthe na ratukwario u atukwaria tukiuga gatire muntu wonthe ora witikitie rutano rutena mwana atugwatanire njara ni kenda tomba kuthiria rutano rwa mwana omwari ituije mono rutano rwa mwana omwari ka rutano runthe kira meru rware mira cieto na mira ichitha chinya gukua lakini batu turi antu baba kwerewa rutano na rutena maana itobweri kugwatanira hamwe tukagerere kuitana kinyanto baraba gweta rutano tukabonya maana ya wike mwana skuru nkorokia komotana tonto rutano ro certificate era ejawa ya rutano ro tendo aruikaya na hoteli bas na andreu my assistant chiefs bobele na woni itongenti pio na otekana katanwa na kotanwa no kotin kotana mwana musiari mutani bonda no kotin na awo tesia kwareria no tesia kwelenka na batu tore aciari to batu take initiative ekwono te mtoko dhulumiwa kana kakale kana very sensitive in the community na tore aciari batu ito tuisie umuhimu bwa kana ka ukare mwa kumenya maana kana ka kuka kamwale no tambao we muciari no bati kumenya eshimarera retorao kanto kara kuwa mwana orete abwethirwe katena maana itare digital to focus on other things temanto yako ria to sumburete twana na kinya makanisene tukaria na pastors beto badia bakiubiri ora bakubiri roteto rwa murungu batubiriere kinya buruo rutano rwa anabare batueke batotano na oteka atano renge Kirangondu I assure you that oteka atano renge Kirangondu na nito meorete eke ya kamili Kumantere cha Kirangondu Gebe Centro Betan Class Chabare